engukhumbulayo kakhulu ukuthi ungananzelela ingoma zakhe bezihlosana lobuntu zikukhulisa ukuthi wenzeni. Yazi ubehlabela about the environment, ukuhlanzeka, wahlabela about amalungelo abomama, wahlabela ngezengculaza, ahlabela into eziningi ukukhulisa abantwana ukuthi ungazilalela ingoma zakhe uzwe zikuthinta zikufundisa into emangalisayo le. Okwesibili, uOliver ube ngumuntu othethe ezokucula waziguqula zaba ibusiness ebambekayo, business etangible ebambekayo. Malutshwana ama-artists amaningi akwenzayo lokho. Uthethe imali yakhe yokucula wayakha i-empire okuthiwa iBakare Pie, lapha aqalisa ukufundisa khona abantwana abatsha abaqalisa ukwenza music. Wayenza isolo festival, wajika indlela izinto ezaza ngayo. Oliver ngumuntu wathi kimi, Moyo, mina ngifuna imali yomuntu, angifuni dona ukuthi ngiyakhe iBakare Pie. Nxa amadona ebuya ngifuna abanike imali yokwenza mhlawumbe ama-program okukhulisa abantwana. Bangaka abangatsho njalo balutshwana. Kutshengisela ukuthi ubefuna ukuthi uphawu lwakhe lusale lukhona, ungela abantu abazathi usedlule wadla imali yamadona. Hathi kuyinto ezinye esingathi we can take a leaf kukhona lokho. Sithi ngubani umunye khathesi ongathi ngifundile kuOliver ngizayenza lokho. Ngalokho siyamkhala kodwa sisithi anganangalala ngoxolo ngoba